Muri Kanama 2017 Mwungeri we niyo yari indirimbo igezweho mu gihugu, yasimburanaga na Nta Ntambara. Hari nyuma y'iminsi mike Abanyarwanda bongeye gutora Perezida Kagame kugira ngo akomeze abayobore. Bamweretse urukundo bamukunda n'icyizere bamufitiye, bamuhundagazaho amajwi hafi 98.79%. Nuko nawe ati nanjye ndabakunda. Byashyizweho akadomo kuwa 19 Kanama 2017 kuri Stade Amahoro i Remera, arahirira kuyobora u Rwanda muri manda ye ya gatatu. Yewe Kagame Paul N'ejo bundi aha nutibuka byinshi, yibuka uburyo ba CTU bahogoje benshi. Repubulika y'u Rwanda. Imyaka 5 muri manda ya gatatu irashize, u Rwanda rurangajwe imbere na Perezida Kagame mu rugendo rw'iterambere. Yiyamamaza, yijeje abaturage ko ibyo abasezeranya atari ukubeshya ahubwo bizagerwaho. Ibyasezeranijwe ko ariho tugana, ko ari byo biri imbere twifuza gukora, nabyo nibyo, nta gukabya nta kubeshya. Imyaka 5 ishize yaranzwe no gukorera hamwe, hubakwa ibikorwa remezo ku buryo bubyivugira. Ubukungu bw'Abanyarwanda bwarahindutse. Ubu Umunyarwanda yavuye ku kwinjiza amadolari 778 mu 2017 agera ku madolari 840 mu 2020, nubwo imyaka 3 yari ikigeragezo kubera COVID-19. Amashanyarazi yari kuri 34.4%, ubageze kuri 71%. Ni mu gihe amazi ageze hafi ya hose mu gihugu ku kigero cya 86%. Mu myaka 5 ishize u Rwanda rwabaye igicumbi cy'imikino nyuma y'iyubakwa rya BK Arena. Ibyishimo bitaha abaturage karahava. Abari batuye mu manegeka bubakiwe imidugudu hirya no hino mu gihugu, ubu bari mu butengamare. Imihanda nayo yabaye nyabagendwa igihugu cyose, indi nayo iri kubakwa amanywa n'ijoro ngo umuturage w'u Rwanda adasigara mu iterambere. Ni imyaka kandi yasize impinduka mu burezi, mu ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi nzego. U Rwanda rwakomeje kuba ikimenya bose mu mahanga, rwakira inama zikomeye ubusanzwe zishobora umugabo zigasiba undi. Rwubatse umubano n'ibindi bihugu, rwunga ubumwe n'abaturanyi batabanaga neza nubwo bitera ngo de kuri bose. COVID-19 yamaze imyaka 2 ntiyahejeje abantu mu marira, kuko ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame bwafashe ingamba zatumye u Rwanda ruza mu bihugu by'icyitegererezo ku isi mu kurwanya icyorezo cya COVID-19. Urugendo ruracyakomeje.